Satus bitu nau bitapam radio suara teknika media informasi lan edukasi tembang sambut keputar saking nu sebut dua bualu sani sampun tembang sani nyarengin titiang ring acara puniki. Aya sama tonton teknika sani mangkin titiang suksarahang majeng penyuluh bahasa Bali antuk embok dorosang. Inggih, suksema aturang titiang majeng ring pengenter acara radio suara teknika antuk galah sane ketibe ring sikian titiang. Inggih majeng ring idedane sareng sami miwah pamiarsa sareng sami radio suara teknika sedurung titiang lantur titiang jagi nyinayang angge dumun. Wastan titiang I Gusti Agung Indriani SPD pinake penyuluh bahasa Bali sane pole amongan ring desa Poh Bergong. Titiang taler kesarengin oleh sawitran titiang Kadek Andayani SPDB pinake penyuluh bahasa Bali sane pole amongan ring Kelurahan Astina. Inggih pamiarsa sidareng sami sedurung titiang lanturang ke materi lugrayang titiang ngaturang pengastun kare pangan jali umat. Om Swastiastu. Ringgalahe sane becik puniki titiang kesarengin oleh sawitran titiange jagi nyobiahang materi sane memurde kesusastraan Bali anyar. Inggih idedane sareng sami sane mangken titiang jagi nyobiahang indek tegas kesusastraan Bali anyar. Krune kesusastraan mawit saking bahasa Sanskerta. Krune linggan ipun sastra sane metegas aksara utawi piranti ngajahin tatwe utawi tutur kaweruhan utawi ilmu. Selanturnyane krune sastra poleh pengatersu dados susastra. Krune susastra poleh wewohan gibungan ke lan an dados nane kesusastraan. Tegasnya nih sekancan pekaryan manusia sane metu saking huluning angen merupa tulisan kekawian sane kewentennyane luwih becik lengut tur ngulangunin. Kesusastraan Bali inggih punika saluwir reriptan pangeruhan utawi ajah-ajahan mautamu sane kesurat mebasa Bali miwah huruf lakawi tur ketami rauh ring mangkin. Inggian sane kesurat nganggen aksara Bali miwah huruf Latin. Kesusastraan Bali sampun wenten saking riyin sedurung kekeniang aksara. Yadian karya sastra sane medal rain rinan makehan nenten kesurat tur nenten kauningin sapesire sane ngawi. Nanging kewentenyane teges kerambang turun temurun rauh ring mangkin. Sekadi embenyane puniki satu gegendingan lan base basite pari base. Rares risampun para sujana Baline pascat ring sejeroning aksara kewentenan kesusastraan Baline sayan ngelimbak. Nah sane mangkin niki sane kaping kalih tetujon melajahin utawi nyelehin kesusastraan Bali. Sane kapertama ngewikanin nilai-nilai budaya adiluhung sane pacang mawi guna sejeroning ngelimbakang budaya-budaya Baline. Sane kaping kalih anggen tetimbang midab-dabin budaya Baline rikala ngarepin abjagat. Sane kaping 3 keanggen nincapang rasa bangga mekrama Bali. Sane kaping 4 keanggen buatan nincapang seni ilen-ilen miwah unen-unen sane wenten ring Bali. Selanturnyane molihang daging-daging tatu agama keanggen nincapang serada baktine ring ide hyang widiwasa. Inggih idedani sareng sami sane materi sane kaping 3
Pahan kesusastraan Bali. Penglimbak kesusastraan Bali manut jagat kepah dados kalih inggih punika sanika pertama kesusastraan Bali Purwa lan sanika kaping kalih kesusastraan Bali Anyar. Sanika pertama kesusastraan Bali Purwa inggih punika sastra sanes sampun wenten duk ilu tur pidaging nyane ngunggahang pitutur sane luwih lumrah nyane nenten je sane kesurat kemanten wenten taler sanes tate kerambang keapalang turun temurun rauh raine mangkin. Pepalihan wangun kesusastraan Bali Purwa inggih punika sanika pertama puisi Bali Purwa utawi kesusastraan tembang, sanika kaping kalih prosa Bali Purwa utawi kesusastraan gancaran, sanika kaping 3 palawakya utawi prosa liris. Selanturnyane indek kesusastraan Bali Anyar. Kesusastraan Bali Anyar inggih punika wantah kesusastraan sanes sampun keni ius modern medalnyane roman nemu karma Pikarden Iwayan Gobiah. Sane keterbitang antuk Balai Pustaka Dux Warse Siu 103 dasesiki kesungkemin pinake pengawet kesusastraan Bali Anyar. Pepalihan wangun kesusastraan Bali Anyar pateh sekadi pepalihan kesusastraan Indonesia modern inggih punika puisi Bali Anyar, prosa Bali Anyar, imbonyane sadua bawa utawi cerpen, satu lantang utawi novel, lan lelampahan utawi drama. Selanturnyane tintapang titiang latarang kesusastraan Bali Anyar sane wangunyane merupa satu bawa utawi cerpen lan satu lantang utawi novel. Sanika pertama indek satu bawa utawi cerpen. Tegas cerpen. Cerpen inggih punika sinale tunggil karya sastra Bali Anyar merupa prosa sane ceritanyane cutek. Ceritanyane kahuripan tokohnyane wantah akide nenten jangkep sekadi ring novel. Nuut wangun cerpen ring sastra Indonesia lantang satuanyane kirang ring dase tali krune tur nyeritayang perindikan apaos. Ceciren cerpen inggih punika ceritanyane bawa utawi cutet, sane kaping kalih mesifat rekaan utawi fiksi, sane kaping 3 mesifat naratif lan selanturnyane meduwe kesan tunggal. Sane mangken ngenenen indek unsur-unsur sane ngwangun ring cerpen. Sanika pertama, unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen inggih punika unsur sane wenten ring tengahing cerita. Unsur-unsur intrinsik cerpen minekadi sanika pertama puniki wenten unteng. Unteng inggih punika daging pikayunan sane dados dasar ring cerita satu bawa. Sane kaping kalih wenten pregina. Pregina inggih punika sang sane keceritayang ring cerita pregina puniki sane lumrah ring cerpen kekepah dados tigang soroh puniki. Minekadi wenten protagonis. Protagonis puniki pregina utama sane meduwe watak luwih utawi becik. Sane kaping kalih antagonis. Antagonis puniki pregina sane meduwe watak kaon. Lan selanturnyane tritagonis. Tritagonis puniki pregina sane dados pregina penengah. Sane kaping 3 wenten lelintihan. Lelintihan inggih punika wangun satwa sane kewangun antuk mekudang-kudang pidabdab sane meduwe paiketan utawi sebab akibat. Selanturnyane kahanan genah lan dauh. Kahanan genah inggih punika genah sane wenten ring cerpen. Kahanan dauh inggih punika
galah sane wenten ring cerpen. Selanturnyane wenten watek. Watek inggih punika parisolah pregine sane wenten ring cerpen. Selanturnyane wenten piteket. Piteket inggih punika pebesen sane wenten ring cerpen. Nah niki selanturnyane ngenenen indek unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen inggih punika unsur-unsur sane wenten ring sisin karya sastra sakewanten nenten langsung nyusin wangun karya sastra punika. Unsur ekstrinsik cerpen minekadi latar belakang kahuripan pengawi lan sane kaping kalih situasi sosial ritat kala cerita puniki kekawi utawi paiketan cerpen sane sareng kahuripan ring palemahan. Inggih sedurung titiang lantur durus piar sayang dumun pariwara sane pacang jaging lintang puniki. Inggih para pamiarsa Radio Suara Tehnika Singaraja sane mangken lanturang titiang ke materi selanturnyane inggih punika satwa lantang utawi novel. Saneka pertama wenten teges novel. Novel inggih punika karya sastra sane merupa gancaran sane maduwe unsur-unsur intrinsik lan ekstrinsik. Tiosan ring punika, novel inggih punika silih tunggil karya sastra sane mendaging satwa fiksi sane kawentuk antuk pupulan sesuratan kruna sane maduwe unsur intrinsik mewah ekstrinsik. Novel ketahipun nyeritayang indek kawentenan ye imanusa tatkala mesawitra sareng sesama nyane utawi lingkungan genah nyane meneng. Ring novel pengawi nujuin penguacian satwa indek kahuripan manusia sane yukti-yukti ketah kepanggihan ring masyarakat sekadi mangkin. Puniki wenten malih penampian sane lianan puniki manut Dr. Andos Jacob Sumarjo. Maosang novel inggih punika wantah kekawian sastra sane sampun ketah utawi populer ring jagate taler sampun kecetak duaning sampun memargi ring komunitas masyarakat luas. Wenten malih manut Dr. Andos Rosmaji MPD maosang novel inggih punika wantah kekawian sastra sane menaging kalih unsur minekadi unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik. Turmaning taler wenten manut Paulus Tukam SPD dane maosang novel inggih punika wantah kekawian sastra sane kawentuk saking prosa tur medaging unsur intrinsik. Selanturnyane puniki wenten manut Dr. Nur Hadi dane maosang novel inggih punika wantah kekawian sastra sane medaging nilai-nilai budaya, sosial, pendidikan, lan nilai moral. Selanturnyane niki wenten ceciren novel. Ceciren novel kakepah dados tigang soroh minekadi ceciren novel umum. Ceciren novel umum puniki akeh kruna ring novel wantah lebih saking sasur tali kruna. Selanturnyane kewangun antuk kirang langkung 100 halaman. Durasi sane keanggen wacen punika sekiranyane wantah kalih jam. Ceritanyane lebih ken selikur medaging impresi, efek, lan emosi. Selanturnyane alur ceritanipun cukup kompleks ring novel punika. Selantur nyane ceritane panjang nanging medaging lengkare sane keulang-ulang. Sane kaping untat, novel katulis ngangge narasi tur medaging gegambaran
indek kewentenanyane. Sane kaping kalih puniki ceciren novel angkatan kalih dasa lan 30-an niki. Sane pertama medaging tema indek adat tur medaging kawin paksa. Sane kaping kalih medaging kritikan indek adat tempo dulu. Sane kaping 3 Peregina sane keceritayang saking alit nyantos padem. Sane kaping 4 medaging bahasa sane kaku lan statis. Sane kaping 5 bahasanyane santun. Sane kaping 6 bedaging konflik sane keawinang oleh perselisihan ring milihin nilai kehidupan. Selanturnya puniki nganggen krune sane berlebihan. Sane kaping 3 ceciren novel remaja. Sane pertama akehan medaging indek pesawitran lan kapitresnan. Selanturnya bahasa sane keanggen wantah bahasa andap utawi bahasa sehari-hari sane keanggen ring para yowanane. Puniki mangkin wenten struktur novel. Ring sor puniki wantah sane kebaos struktur novel inggih punika. Sane pertama abstrak. Abstrak inggih punika wantah ringkesan cerita. Ringkesan cerita puniki megenah ring arep novel. Sane kaping kalih orientasi. Orientasi puniki inggih punika wantah latar, dawuh lan suasana taler wenten marupa piteges indek penokohan utawi perwatakan. Sane kaping 3 komplikasi. Komplikasi inggih punika wantah urutan kejadian utawi peristiwa sane mepaiketan ring indek sebab akibat tur ngawinang metu inggian peristiwa sane tiosan. Sane kaping 4 evaluasi. Evaluasi inggih punika wantah kepahan konflik sane wenten ring tahap komplikasi. Sane kaping 5 resolusi. Resolusi inggih punika wantah kepahan saking novel sane ngemetuang solusi rikala wenten konflik sane kantun memargi. Sane kaping 6 puniki kode. Kode inggih punika wantah pengunta cerita sane wenten ring novel. Inggih para pamirsa, sedurung jagi kelanturang oleh sawitran titiang, ngiring piar sayang dumun pariwara sane jagi lintang puniki. Inggih para pamirsa, suara teknika sani makin titiang jagi ngelatarang indek jenis-jenis novel. Inggih jenis-jenis novel wenten kalih soroh. Inggih punika sanika pertama wenten novel fiksi. Novel fiksi puniki kekawiran sastra sane nenten wenten ring kehidupan nyata. Inggih sanika ping kalih wenten novel non fiksi. Novel non fiksi puniki inggih punika kekawian sastra sane boleh memargi ring kehidupan nyata. Nah, selanjutnya jenis novel sane kedasarin antuk genre. Jenis puniki kekepah malih dados petang soroh. Inggih punika sanika pertama wenten novel romantis. Novel romantis inggih punika wantah novel sane nyeritayang indek kisah tresna utawi kasih sayang lan cinta. Sanika ping kalih novel horor. Inggih punika wantah novel sane nyeritayang kisah sane angker tur serem. Sanika ping 3 wenten novel komedi. Inggih punika wantah novel sane nyeritayang kisah-kisah sane baud. Nah, selanjutnya wenten novel inspiratif. Inggih
punika wantah novel sane nyeritayang kisah inspiratif. Inggih, para pamirsa selantur nyanyi jenis novel sane medasar antuk daging pregina utawi tokoh. Jenis puniki kekepah malih petang soroh. Inggih punika sanika pertama wenten novel Ten Lip. Inggih punika wantah novel sani medaging indik para Yowana. Selanturnya nih sani kaping kalih wenten novel Songlip. Inggih punika wantah novel sani keketus saking tembang utawi lagu. Selanturnya novel Ciklik. Inggih punika wantah novel sani ngeninin indik anak istri sani kariwi muda. Novel dewasa. Inggih punika wantah novel sani medaging cerita indik sang sani sampun kelih utawi dewasa. Unsur-unsur novel. Ring pemargi novel punika wenten medaging unsur-unsur sani ngewentuk novel punika. Unsur-unsur punika kekepah malih kalih soroh. Inggih punika sanika pertama wenten unsur intrinsik novel. Unsur intrinsik novel puniki unsur sane wenten ring tengahin cerita. Unsur-unsur puniki minekadi sanika pertama wenten unteng utawi ring bahasa Indonesia nika tema nggih. Nah, tema inggih punika wantah daging pikobet utawi pokok masalah sane wenten ring kekawian sastra novel sane kesurat oleh pengawi. Nah, sane kaping kalih wenten pregina utawi penokohan. Nah, pregina utawi penokohan puniki inggih punika wantah nagingin watak utawi karakter ring sekancan pregina ring pemargin cerita novel punika. Nah, selanturnya nih wenten lelintihan utawi alur. Lelintihan utawi alur inggih punika wantah rangkaian-rangkaian peristiwa utawi kejadian sane ngwentuk ring pemargin kekawin sastra punika kabinayan malih dados kalih inggih punika alur maju lan alur mundur. Alur maju puniki wantah undagan pemargi peristiwa medasar antuk urutan kronologis. Nah, selanjutnya ini alur mundur wantah rangkaian pemargi peristiwa utawi kejadian sane sampun poleh memargi tur wenten paiketan nyani sareng peristiwa sane kantun memargi. Selanjutnya ini wenten gaya bahasa. Gaya bahasa inggih punika wantah sarana sane keanggen ring pengawi rikala mapiteges ngambarang mangde ceritanipun metaksu utawi hidup. Daging gaya bahasa punika wenten sane mewaste perumpamaan utawi hiperbola. Lanturnya ini wenten latar utawi setting. Latar utawi setting puniki inggih punika wantah gegambaran pemargen kejadian utawi peristiwa sane wenten ring cerita minekadi dawuh genah lan kahanan utawi keadaan. Lan sudut pandang. Sudut pandang puniki inggih punika wantah genah sang pengawi sane wenten ring cerita inggihan latarang pemargi peristiwa utawi kejadian sane wenten ring cerita punika. Nah, selanjutnya ini wenten niki paling terakhir niki wenten amanat. Amanat inggih punika wantah piteket-piteket sane wenten ring kekawian sastra novel. Selanjutnya ini wenten unsur ekstrinsik novel. Unsur ekstrinsik novel puniki unsur-unsur sane wenten ring sisien karya sastra sakewenten nenten langsung
nisuin wangun sastra punika. Unsur ekstrinsik novel puniki minekadi sanika pertama sejarah utawi biografi pengawi, sanika kaping kalih wenten situasi lan kondisi, sanika kaping 3 wenten nilai-nilai sane wenten ring cerita sekadi nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, lan nilai estetika. Niki wenten imbe kesusastraan Bali Anyar sane ngewangun sadua lantang. Minekadi sanika pertama wenten melancaran ke Sasak iki oleh I Gede Srewana. Nah, sanika kaping kalih wenten Sunari oleh I Ketut Ride. Sanika kaping kalih wenten 3 wenten Lanjani oleh Nyoman Mande. Sanika kaping 4 Tresna Lebur Ajur Sekonden Kembang oleh Dejelantik Sante. Wenten novel Nemu Karma oleh Iwayan Gobiah. Selanjutnya ini Ketemu Ring Tampak Siring niki oleh I Made Sangre. Para pamirsa, selanjutnya ini wenten niki imbe kesusastraan Bali Anyar sane ngewangun satwa bawa utawi cerpen nggih. Nami dekadi sanika pertama Tukang Gambar Sekar Emas oleh I Made Sangre. Saping kalih wenten Ketemu Ring Rumah Sakit oleh Nyoman Tri Satya Paramarta. Sanika kaping 3 wenten Metemu Ring Tampak Siring lan Togog oleh I Made Sangre. Sanika kaping 4 wenten Kampe Ring Kesisik oleh Dejelantik Sante. Inggih para pamirsa Radio Suara Teknika, sedurung materi titian jagi kelanturang ngiring makin piar sayang pariwara sani pacang ngelitang. Inggih para pamirsa Radio Suara Teknika, sani makin titiang jagi ngelanturang malih materi indek kesusastraan Bali Anyar. Saturnya ini titiang jagin latarang indek lelampahan utawi drama. Drama inggih punika susastra sane merupa sesolahan tingkah laku ngundukang pratingkah manusia tur nganggen basa anggene metutur-tuturan. Drama Bali inggih punika drama sane nganggen basa Bali anggene nekedang rerausan. Drama meteges lelampahan, paigelan, lan sandiwara. Inggih para pamirsa, drama Bali wenten kalih soroh. Inggih punika sanika pertama wenten drama Bali tradisional. Drama puniki taler keparinama drama Bali klasik merupa soroh drama utawi lelampahan sane nyatuang indek satwa puri utawi ring basa Indonesia nika istana abgumine sane liu tur nganggen gong gegendingan miwah busana Bali. Ciri-ciri utawi cina lelampahan drama Bali tradisional puniki sanika pertama wenten lelintihan satwane nenten nganggen sesuratan utawi naskah drama. Nah santuryane kaping kalih wenten sutradara nganggen gamelan medasar antuk igel-igelan medaging gegendingan unteng satwane puniki nyatuang soroh puri wayang babad lan parwe. Tentunya nih nganggen sarana topeng miwah busana Bali. Sanika kaping kalih wenten drama Bali modern. Drama Bali modern puniki inggih punika lelampahan utawi drama pinaka sastra gancaran utawi prosa saking kesusastraan Bali Anyar. Lelampahan inggih punika sinalih tunggil karya sastra sane mawenten wangun rerausan utawi dialog sane sarana nyane merupa pepintonan.
Lelampahan manut unteng cerita nyanyi kekepah dados kalih. Inggih punika sanika pertama wenten lelampahan sani medaging cerita indik folklor. Sani cerita nyanyi sampun ketah ring kramani pinake satwa tetamian. Miwah sani kaping kalih lelampahan sani medaging indik satwa anyar sesuratan para pengawi. Lelampahan ring sejroning watak nyanyi wenten merupa wangun tragedi utawi sani nyeritayang indik sosial miwah komedi sani nyeritayang indik bebanyolan. Ring sejroning pempinto nyanyi wenten sani kewastanin pantonim inggih punika lelampahan sani merupa semite utawi mimik miwah solah utawi gerak kemanten. Unteng karya sastra lelampahan puniki wantah medruwe wangun sani kebaos dialog utawi mererausan sadu Arab ring para tokoh cerita nyanyi. Para pamirsa niki cihna drama modern. Sani kaping kalih wenten nganggen naskah jangkep. Sani kaping kalih nganggen sutradara. Sani kaping 3 busanani campuran. Sani kaping 4 tabuh campuran tradisional Bali lan musik modern. Sani kaping 5 daging cerita ngeninin indik kahanan jagate sani mangkin. Sani kaping 6 bahasa sani keangen bahasa campuran. Sani kaping 7 genah mesolah utawi setting pementasan nyanyi bebas nganutin daging cerita nyanyi. Inggih para pamirsa Radio Suara Teknika yani selehin ring kesusahan Bali, para pamirsa pasti kesampuning drama puniki mawit saking kesusahan Bali anyar sani merupa prosa. Nah, dasar-dasar sejroning mauruk drama inggih punika sanika pertama niki wenten pauruk sanika pertama penguacen ring sejroning anggen. Nah, bahasa Indonesia niki membaca dalam hati. Nah, sanika kaping kalih ngewacen mesuara. Ngerasayang lintihan utawi soroh. Nah, pauruk kaping kalih penguacen saha maparisolah nanging kantun kangge naskah. Mebebaosan ngaunutin tabuh lan agem tokoh satwa. Nah, pauruk sani kaping 3 meparisolah utawi acting tur mebaos nanging nenten malih nganggen naskah. Pauruk sani kaping 4 ngelampahang lelintihan satwa drama medasar agem lan baos sani patut meweweh gamelan utawi musik. Sani kaping 5 ngelampahang lelintihan satwa drama nganggen sarana drama minekadi tata lampu, pengangge tata busana, jangkep saha mawawa gamelan utawi musik. Nah niki wenten agem utawi tedikes drama. Sanika pertama wenten wicara. Wicara inggih punika kewagedan ngolah topik utawi tema. Sani kaping kalih wenten wirama. Wirana puniki inggih punika vokal utawi intonasi suara sani presida nudut kayun sang sani mirengang. Sani kaping 3 wenten wirase inggih punika kewagedan maktayang drama antuk rasa mangde nenten sekadi anak sani ngafalang. Sani kaping 4 wiraga. Wiraga puniki inggih punika semite utawi laras sani maktayang. Inggih para pamirsa Radio Suara Teknika. Sani selantur nyanyi giring piar sayang pariwara sani pacang ngelintang. Inggih para pamirsa Radio Suara Teknika Singaraja, sedurung parikrama puniki titiang puputang, mangken titiang jage nyotetang dungunak ide. Ngenene ninde kesusastraan Bali,
Kesusastraan Bali puniki kekepah dados kalih sanika pertama Kesusastraan Bali Anyar lan sanika ping kalih Kesusastraan Bali Purwa. Kesusastraan Bali Anyar puniki wenten kalih taler. Sanika pertama Puisi Bali Anyar, sanika ping kalih Prosa Bali Anyar. Prosa Bali Anyar puniki wenten satwa bawak utawi cerpen, satwa lantang utawi novel, lan lelampahan utawi drama. Inggih para pamiarsa radio Suara Tehnika Singaraja, wanta asa punika sane preside aturang titiang ngenenen indek kesusastraan Bali Anyar. Kirang langkung atur titiang sane nenten manut ring arse para pamiarsa sinareng sami, titiang nunas gengrene pengampura. Puputang titiang parikrama puniki antuk parame santi. Om Santi 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 Om.